Mala pêkvejiyanê bû yekem care projeyekê wesa li Şengalê dihête vekirin ku li ser rûberê 1300 metrên çargûşe hatiye avakirin û çendîn jor û holên çalakiyan bi xwe vedgirîtin. Her wesa şêwazê mesreha romanî li nava baxçê malê de hatiye avakirin. Her jorek yan holeka vî avahî navek serdana ye û ji hemî ol û mezhebên Iraqê bi şêwazê Iraqeka biçûk ketiye nava evî avahî de. مالا پێکڤژیانش چەند هۆلەکت سیمینارە وەرکشۆپا کۆمبوونا پێکتێ هەر وساش چەند جۆرەکت کارژی پێکتێ هەکە تایبەتن بستاف هاتینە دابشکردن یعنی دابشکردنەکە گەلێکێ جوانجی ڕەهاتیەکردن هەموو ئۆل نەتەوە مەزهب ئێت عراقی بخۆڤەتگیری کەسایەتی دوانێت بەرناس کەسایەتی دوانێت کە ڕۆلێکی کاریگەر هەبوو ئاشتیێدا پێکڤژیانێدا کە کاری بوون هاریکاریا ئاکێم نەتەوە ئەقلیاتا بکن الێ دەرێ مدوێست شتێکی بیژم مالا پێکڤژیانی نەبووێ واتایەتێ نەبووێ معنێتێ کە ئەمێ خەلکێ پێک ئینن کە قوربانی و ئەوێت کە ظلم کرین ئەوێت دۆروبەرێتما هەکە دەستیوانت گەل داعش هەبوو بچ شێوەی وێ معنێ نادا هەکە ئەمێوی خەلکی پێک ئینن هەلبەت vekirina evî projeyê bûye derfetek ji bo kur û keçên Şengalê ku têda karkin û xwe pêş bêxin. قالك تشتر برهينة أمشكاجة وجنة في منطقة رابقن ويكشوان مثلا أس مديران مشروعهم معاون مديران مشروعهم وأس تيم ليدرا فريق أوتريجم أم بتر تحاولين بلانسكي بابشنا نيف جندري يعني نبتر كج نبتر زلام إجبر ما قالك خريج هينا شنقالي Avakirina mala pêkvejiyanê ji layê kesatiyekê êzdî ve hatiye avakirin û ku xudan xelatê mirovayetî bû li ser astê cîhanê parên evî xelatî li vî projeyê mezaxtîne û heman demda wekala Emerîkî ji bo perepêdana nêvdewletî harî kar bûye ji bo dabînkirina gelek pêdawîstiyan. براستی پشتی 2019 مخالات ئەورۆرا بۆ شیارکردنا مرۆڤاتیە وەرگرتی قیمەتە خەڵاتی نێزیکی ملیۆنێک دۆلار بوو ژبەر وێ 5 پرۆژێت مرۆڤاتی اختیارکردن ji بۆ ku زووی پارەیش بۆوان خەرج کەم و پرۆژەمای هەری مەزن ئەف مالا پێکڤژیانێ بوو یەک مەساتە ملەتێ ئێزی دیر شنگالێ مەساتەکە گەلێکی مەزنە هەر کەسەکەشما عالیە مرۆڤاتی و ئینسانیتیدە بەرپرسیارە tiştekî jê re bike hew tiştê destê me de hebe. Mala pêkvejiyanê dê dergehê xwe ji bo her rêkxraweka navxwî yan nîvdewletî li Şengalê veketin û pêşwaziyê li her çalakiyê ketin û heman demda ew xwe jî dê çalakiya encam den û taybet yên girêdayî bi karesata Şengalê ve. Kawa Umerdengê Emerîka Qeza Şengalê.